Nyo hai dah pikirli karona. Bekle mengantung bak peng bansos. Bak bantuan COVID-19. Takjra deka. Pu COVID-19. Di Eropah Piala Dunia uro malam. Urung musapat lagi hanampu. Menancit di Hino di Aceh. Piala Dunia malam musapat urung susun. Jit lagi musapat-sapat. Covid lam. Hana so dengali Covid. Hana etiak suntik nyan meramah demandum. Covid je. Piala Dunia kau dep lam Eropah ka hana sepu-sepu pi. Itu di Aceh no gaduh timang. Covid. Rakyat dek juju. Ki pemerintah le bersihat pikiran macut. Mereka duk cok laba. Tak sayang de ekonomi lagi. Ciptakan ekonomi. Pegat jalan-jalan sawah. Jalan-jalan langli. Pegat jalan-jalan mendum. Boh langli, boh lamblang. Supaya petani aman. Lain bitambut. Nya Covid anjuk tempat urang. Nya tengah Piala Dunia nyo hana solarang lagu. Hana Covid go, hana masker lagu. Pegah Covid. Nanci di kecil-kecil du musadar badu bacut. Aduh lalau bansos je. Bek tatim li, hana tak dengar li. Kan dah lawan negara uronyo yang kon, yang nyo. Contoh tengah Piala Dunia tu urang tip malam. Jet mususun. Ketat tu. Nyotat raya juju bala no dah je. Urang deuk ju. Pane na tak dengar lam. Masker je, Covid je. Tengah malam Piala Dunia berberai surat. Mawak boh bruh yang kena macam tu ya. Anak aku memang sakit sabah pi. Jadi beli pegah Covid orangnya. Ciptakan pangan kerja ke masyarakat. Ho pemimpin kadum. Pasang ulai bacut. Bek berat tali donya. Beli pengerakyat. Enahan menteng yang perlu dah pegah. Assalamualaikum.